Abishaba babire barimu abarukweguza abishaba kuzaara batashwirwe hamwe n'abateganisibwe endwara ya COVID-19 kandi aba batendekirwe omu by'okubaziira okukoma amashokye hamwe n'okuteeka emigaati. Stop doing bad deeds like having sex with the old men which may lead them to get HIV. I encourage them to stop doing so they can continue studying so they can achieve their goals. Omulaifu yanje mukama akankwatiraho emirimo ei naakozire omulaifu yanje ngatakumisha eki bakweta kondomu kandi nzihurira ngu kondomu nyo kondomu kandi manguneza abantu bakuru ashinkanyebuze nati kondomu nyende yaki. Dr. Nkoyoyo Abdallah yatangaza ha bintu ebirukureeta akakooko ka siriimu kajanjaro mu matendekero ag'ahaiguru nk'abaishiki kuguza emibiri yaabo okukunda ebyabushanka amasimu hamwe n'ebindi. Bangi nnyo tukisanze nga bali ku bulabe bw'okufuna obulwadde ate ng'ensonga esinza obaleetera okubeera nga bali ku bulabe olw'okwagala ebintu ebyamangu ebintu ate nga bya bbeeyi. Abaana baagala nnyo obusimu, baagala iPhone, baagala okutambulira mu mmotoka, baagala okukyusa engoye. Kaakati bakizudde nti basobola okufuna ebintu ebyo nga beegaddanze n'abasajja abalina ssente, abasajja abakola wano mu kitundu ky'embalama. Dr. Nkoyoyo Abdallah yashobola okwenteekateeka egi eya Dreamwoods erikugezaho okubudaabuda abishiki omu kyanga kya Ankole. Ekitongole kya USAID baatwala obuvunaanyizibwa okulaba nga baleeta taso okolagane wamu nabo gavumenti n'ekitongole ne USAID okulaba nga batangira abawala bano okufuna obulwadde bwa mukenenya nga babawa okumanyisibwa otya bwe beewala okufuna obulwadde bwa siriimu, okubawa amaanyi babeere nga balina ebyokukola, babeere nga bava mu eyo gurupu eri ku bulabe bw'okufuna obulwadde. Omwe abishiki yaha obujulizi okwa ekitongole kikimugariza amatsiko bwanyuma y'ishe kufa akaraba mu mbeera mbi ahi yayihiremu endina otiireho n'okutorotoora kasasiro. Wahurira najja ntabo kumanya omunoha abishiki abingi abalinye nabahandikire mu kicweka ekinkukuramu kandi nshomba kasasiro kandi jazo kideya kiba kiine ekyakasasiro nkubuuza nti oine kasasiro y'okutwara ngira oteekunyekora kasasiro nkitwara ninye kumanya oku oshanga kwanja apandi ati kasasiro kwenda kubaraba ekiro nyekorra ekyo kasasiro nkoreki nkitware nje nako omwana waginagihango mbaza kutwara. Aine byona Rachel nawe wajwara yasiima ekitongole kya Dreamwoods kubazaahura omu mbeera embi babeene barabamu nk'okweguza abakiri bato. Nyonkanye school fees kabura isha natwara ndi omu ishomero kandi kinatwire omukanka banyine y'omukatata bitakubasa kukora ki bitakubasa kuzayo nisha nahirwa nakwatuha omuyambabazi nazaara omwana wanje namazire kumuzaara embeera zayanga kuzo kumanya n'omwana namutwara nakora ki namunaga wishe kunishire nangwa nkatandikira kizinda iyishaka gukora omubaara kunakira okukora omubaara ovuga sinogenda n'abashaija batakumanya buri omwe akozesa omuringo ogwakukura nakora ki ogwakukura nayenda. Amakuru agagasha kwa Olivia Kamsime awa Sky Television ag'Enshonga.